Prije nego što nastavim, hoću da kažem sljedeće. Po svom pitanju. Znači, preko godinu dana ja ovdje trpim mobbing i nasilje. Meni je stvarno preko glavi. Ja više stvarno ne znam kako to. Pokušala sam da radim najbolje što sam mogla. Ja sam stvarno čvrsta žena. Ovaj teror, vjerujte mi, pa da niko od vijećnika nikad ne ustane da kaže nemojte, prestanite, ja sam i žena i majka i građanka ovog grada. Ovaj čovjek me teroriši. Mislim na gradonačelnika. Ja ne znam je li on to tako kod svoje kuće ili ne može kod kuće pa ovdje na mene. Ne znam, molim vas kolega Kaleštura, ja sad pričam. Ja sam ovo morala, a ovo je puklo više iz mene. Također, znači, da li sam legalna, da li sam nelegalna, mislim, molim vas lijepo, vi, pa gradonačelnik očigledno ima većinu i njemu je vrlo lako da nađe većinu. Ja neću dati ostavku. Molim vas, nađite tu većinu i smijenite me. Meni ovog dosta, ne možete više, molim vas, dobro je više priče. Ja neću ovu prihvatiti zbog toga što je, ja sam već pokušala objasniti. Što je u Federaciji Bosne i Hercegovine proglašeno stanje nesreće, u Republici Srpskoj, znate, vanredno stanje, u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji vanredno stanje, pa je zbog toga proglašeno stanje nesreće. U tom stanju važe potpuno drugi zakoni. Mi se moramo pridržavati onoga što nam propišu viši nivoi vlasti, u ovom slučaju federalni nivu, pa se onda tu spušta na kantonalni. Meni je rečeno da krizni štab grada i ne postoji, da je tu stvar gradski štab civilne zaštite. Ja ne mogu to dozvoliti. Shvatite, ja neću da kršim zakon. Ja ne znam da li ste vi do sad shvatili da ja ne želim da kršim zakon. I svoj potpis ne stavljam na nešto što nisam sigurna da je u skladu sa zakonom. Izvolite, gradonačelnik. Sad bi ja trebao malo suze da obršim, tačno me ganulo. Gospođo Besić, vi ste uzeli puno teži samar nek što možete nositi. Veoma je teško. Znate da ste nelegalno izabrani. Znate da s vama ne dirigujete svojom savješću, nego otamo vam neko to diriguje. Vama je to teško, ja vas razumijem. Za razliku od vas, ja sam nezavisan čovjek, profesionalno radim svoj posao i poštujem zakon. To što hoćete da dobijete nekoga na te suze, to možete kod kuće. Da li ja terorišem kući ili ne, to je moja stvar, nije vaša. Ja koliko znam, nikad u životu me niko nije tužio da sam nešto, nego jednostavno vama je veoma teško. Otamo vam naređuju, radite ovako, ovu. Fino imate tu, ja sam vas upozorio, ne budite političar opće prakse. Imate sekretara gradskog vijeća koji je pravnik, koji vam je dužan to. Tamo vam decidno stoji. To što je federacija, pa mi Republiku Srpsku, pa spominje, to nema veze, shvatite. Ovo je gradsko vijeće grada Zenice i gradsko vijeće ima svoju civilnu zaštitu i mi održavamo ovdje stalno sastanke, s tim što je sad velika razlika. Kad su bile poplave, kad je bila civilna zaštita, gospodine, jedan vijećnik Leštura je tad se naplaćivao taj rad, sada nema plaćanja. To je redovan naš posao, mi to radimo. Prema tome, civilna zaštita grada Zenice mora poštovati svoju hijerarhiju. Ali nemojte mi ovdje pričati vi o državi, o federaciji, to vas ne briga, vi ste za ovaj grad. Civilna zaštita grada Zenice mora ispoštovati sve te odluke i mi ćemo vam donijeti odluku kakvu. I mi smo odgovorni, ne vi.